Rameswari ka din. First impression yung fazay magi ko. Rameswari have na to. Always smile the lady pa. Asi yung din na ba smiling siya. Ay ako na miya mada why siya na matam din interact ako matam na ako yung first impression siya na diba ako yung mi sige mi siya ay mai na mazi na why siya na nung araw mazi ka na mi mazi kang doon first impression niya diba kang doon aduga nang first impression niya fazay every time smile lang to o sana sa hi ba lang siya hi ba hi ko fazay sa first impression niya fazay nang wala na goy bi there's tamam ko dagi nang wala na salad changes lay yana khanjabra natragana kari maina laibano kari no the person explain to I don't me mama told the why I'm not going to give up I do sidara ko ni ngamen phajana aduga communication asisu phajana ngamen ke basu ha me ke bai tawra ke bai de okay grooming phajana to tai grooming ju pa do de hindi jam thi important hoy ko hadi hasi jaheng ko na ako'y interview ito matamda ako'y first impression kay ajulo yang kanya tu kan moi mi yang na khan dora gadi mi je khata na bhona kan kaida ai kan hindi jina hindi sta communication se hindi dan tu kan ba ako'y notice ma charging te ang mana moi hindi se swale khang mani na hindi ti am hangjala kan ni ba adu hada interview nan chadora ba chadora kama ko ita bu interview adum nungai ki da pakhal pakhok pakwa kam ta budi buk de kama he knowledge ti yam le Hena nangi personality to develop ko rin ba aduna interview siya every time chat na ko na ko aduna every time no the smiling din ng like ko si Marieta yung nagkasulite thank you so much RK Sylvia Sylvia ka din no dadang nang dagi ahanba interview chamo matanda nang interview yaw na to yaw ko ahanba interview chamo matanda ako'y main oina important oise kari ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯃꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯃ ꯀꯥꯎꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ Fare, aduna fazenda do mai panga tau gina, natro? Yes. Okay, congratulations. Thank you. Ado, moina hangan pa questions nang kitang difficult oy kai na khanja ba gum question gum di aw. Moina hangan pa. Aji akwai Manipur ni thoi ba si marang matang sida ba. Si da su question se khara dum hangi ba hangi ba okay. Mayam ai ngasi di ai nei se goy veter academy. Ado ai na han su tamang ba institute ne. Sida is the ai na tamang pa dagi tina ai experience kaya ang pangai ngasi simana di niya mag interact taw ngam ba ai confidence build up taw ba mayan se si goy veter da tamu dagi ngam sa ba na ai goy veter da credit bijage 6 months free course aduga akoigi office sina nongmeibung angom lekai aduga akoigi timing sina Monday to Friday office hangjagani aduga timing na 8 to 4 sibauda hangjagani Mayam adudi ai contact details so ai sida phone jaramage aduduga akupa marot hena khangin taragadi contact details sida contact tawraga hangbiro ai contact numbers de comment pin da thamamage description da thapamage